Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. İnsanның кылган жакшылыгына ыраачылык билдире албаган адам Аллахтын берген жакшылыктарына, неаматтарына ыраачылык билдире албайт. Биз Кыргызстандан жалпы 83 адам келдик. Алхамдулилла, бул жерде Абдыган ажыбыз, Аваз ажыбыз, Мухаммед ажыбыз, ошонун катарында биз колдон келишинче Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн кызмат кылып атабыз. Бүгүн Мадина саякаттары болду, Коба мечитине бардык, Ухуд тоосуна бардык, Куран фабрикасына бардык. Андан кийин ушул Турмабакка келип, бул жерде ислам деген дамылабыз бар. Ал дагы элибизге, журтубузга көп жылдан бери ушул жерде мыкты деңгээлде кызмат кылып атат. Биз ушул убакыттан пайдаланып, Мувин Тур фирмасынын жалпы жамаатына терең ыраачылык билдиребиз. Ушул Турмабакта өзгөчө эсте каларлык кылып, жүрөктө каларлык кылып, бардыгыбызды сүйүнтүп, бардыгыбызды кубантып, ифтар кылып берди. Аллах Таалам ыраазы болсун. Ушундай фирмаларыбыз дагы көбөйүп, элибизге, журтубузга ак кызмат кыла берсин. Биз мындан ары дагы жалпы умрачыларыбызга кызмат кылганга даярбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Yüreğim gülmez sensiz, gözlerim görmez sensiz ya Habibi, ya Muhammed. Sen dertlere derman, dertli kalplere ferman ya Habibi, ya Muhammed. Yüreğim gülmez sensiz, gözlerim görmez sensiz ya Habibi, ya Muhammed. Oh, sen dertlere derman, dertli kalplere ferman ya Habibi, ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Gözler nuru ya Muhammed, ey Habibi, ey sevgili, selam sana ya Muhammed. Yüreğim gülmez sensiz, gözlerim görmez sensiz ya Habibi, ya Muhammed. Sen dertlere derman, dertli kalplere ferman ya Habibi, ya Muhammed. Yüreğim gülmez sensiz, gözlerim görmez sensiz ya Habibi, ya Muhammed. Sen dertlere derman, dertli kalplere ferman ya Habibi, ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Gözler nuru ya Muhammed, ey Habibi, ey sevgili, selam sana ya Muhammed. Esselamu aleyke ya Resulallah.
hayotim hamroh, nasib aylasa Alloh. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim mehri ko'nglim tarafim, farzim qarzim sharafim. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida. Menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Armon belim sindirib, yelkam uzra mindirib, Ka'bani aylantirib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Dunyodagi ishim shu, bolalik xohishim shu, eng shirin tashvishim shu. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida. Menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Shu o'y tark etmas meni, bu fursat kutmas meni. Tavof qilib Makkani onam hoji qilaman.